Hayi siphinde sinibingeleleke babukeli la sisesigabeni lana sethathu. Ngifuna ukunixwayisa ke bafethu ngethathu. Abantu abaye ukuhamba bedweba nje noma yimapha amathathu la abahambe bewadweba la ukhanda khona amathathu. Ithathu eye26 ihlukene nethathu ye28 akusoze kwafana futhi akusoze kwayinto eyodwa. Nethathu nawe futhi osuke uyidwebe umuntu osemnyango. Mawuthe wena ufuna ithathu yokuthi akudwebe ukuthi uzokudweba yona kodwa masofika ngaphakathi nasofike sikubuze ngale thathu yakho ukuthi kanjani iqhamukapi. So into engayikhuluma ngethathu mina la bafethu ukuthi nanka nje wami uyabona wami ayasha wami ukuthi hayi uyi26 leli impumalanga le ibhilidi leli kuphelele u2 no6 imali ephana nendawo uyayibona mina ngiyayifela imali awukwazi yona ufika ejele wena uzofika nethathu ebhala u26 kodwa manje awusilona i26 awukwazi ukufika ejele wena nethathu ebhala u28 ungasilona i28 awukwazi kodwa uyakwazi ukuthi uma wayibhala lo thathu uyithanda ngendlela yakho ngoba nathi sinamathathu wethu phela edladleni esiwazi ukuthi mawudweba inyoni usuke uyinto ethize mawudweba ibhubethu usuke uyinto ethize mawudweba ilona lokhu usuke uyinto ethize siyawazi futhi namathathu mawudweba istar usuke uyinto ethize siyawazi amathathu adwetshwa ungayilutho so shuthi kwelinye lelanga kwenzekani lana kwenzeka kufika omunye umfethu laphana ufika udweba ithathu ebhale u26 uma efika lo mfethu nale thathu ebhale u26 sithi thina Facebook Twitter to go zithini yabo athi nayi akasebenzisi akashaya inombolo akashaya imithetho hawo indoda amadoda awushaya imithetho hayi okay ayikho inkinga ahlala la ahlale phansi umfana kuthiwa sekugeze kuseni masithi siyabuka hawo umfana wayeseba no26 ongaka manje umfana usewuthatha u26 lofana ngobhala umfana u10 akasiyona inombolo wayizwa loo nto le hayi simthatha umfana ngoba sesimbona phela ekuseni kuyageza indoda hey awungabusageza lapha usuke lapho yabo nanesikhathi ageza ngaso futhi ugeza ngesikhathi salaba bafethu laba bangawushaya umthetho yabo manje nayi thathu phela lesikhathi ageza ngaso 26 kanjani ngoba nathi 26 siyalithethisa manje ogeza ngesikhathi esirong siyalitshela nje 26 ndoda isikhathi sakho sokugeza lesi yabo i26 nesikhathi sokugeza ejele akwazi ukugeza wena nabantu abangawushaya umthetho bageza abantu abangawushaya umthetho isikhathi sabo abageza yabo samlanda umfethu sabuya sahlala naye phansi sambuza ndoda ungasiphani ngale thathu yini ungasimuka ufisho ongasipha wona la zithini ngale thathu ayachaze umfethu athi hayi bafethu mina ngugcwala hawu ugcwala hayi ngugcwala bafethu ngithandela ama26 nje mina bafethu abantu njengabathanda ngiseyingane nje 26 nje ngiyalithanda bafethu hawo nami futhi ngithanda ukuba yi26 hawu ndoda manje wazodweba ithathu ndoda ngenxa uthi wena uthanda ama26 nje wathi hayi bafethu hayi 26 ngiyalithanda hayi phela nathi masithi siyahamba naye njengezazi hayi ugcwala lo muntu yabo samthatha sambeka la eduze kwethu samthetha ndoda yabo ngoba usunalento lena uzokuphoqa ndoda ukuthi ube yiyona ngoba uma ungafuni ukuba yiyo ndoda uwathanda kodwa ama26 komele lento thina siyithathe ngeayina la kuwena sikhiphe la emzimbeni wakho uqhubeke ubugcwala wethu kodwa manje ngoba udwebile ndoda kumele uvesane uyithathe ukhetha kuphi ke ndoda la ukuthi sikhiphe ngeayina lento noma ube isisebenzi wakhethana yabo wasuka umjita wakhetha wathi hayi mina ngamane ngibe isisebenzi nokuthi nje ningicothisele ngoplastic bafethu phela uplastic hayi ukuthi sobedlala sobe sushisile impela sokucotisela kuyithathule siyayikhipha siyayikhipha impela phela ukuthi nje kushe la kuphela ithatha kahle kahle siyayithatha kahle kahle so kule kufana nani nokulanda ingubo so kuthiwa kulanda ingubo ngoba ngizokutshela enye indaba ungayazi shuthi masimtshela lo mfana athi lo mfana hayi uncamela ukuthi abe yi26 ngoba vele ithathu ye26 sithi naye okay bamthathe abafethu abasendabeni khona abafethu ukuthi abasebenza endabeni bamthathe bamuphe ufishi ke bamupha ufishi awuthola ufishi naye abe ngi26 ufishi yini amanote akhona la hayi abe ngi26 ke lo fethu lo aqhubeka abe yi26 abe yi26 aphu 26 hawo uma ephuma la 26 aphinda abuye ngoba ebuya futhi umuntu wakhona uphuma maybe 8 days
aphinde abuye uphuma uyaphi uphuma eminyango uyaphuma nje ejele nje lokho ukuthi nje hayi into yakho utheme efike enkantolo afika inkosi enkantolo hayi icala lihoxile hamba ekhaya yabo wafika uhamba ekhaya kanti uzophinda gange emva kwethu ezu-8 aphinda abuye uma esebuya kulezi nsuku ezu-8 usebuyise yi-28 ho yabo hawo same thing applies nomuntu usafica abantu ababodwa la nje nofica thina futhi la endlini masithi thina umuntu amadoda amasha kanjani yabo hayi aqala umfana athi hayi wash hawe mfana wasuqala manje wasuthi wash manje usufika eminyango mfana wenza njalo noma phela la wena uhambelana thina u6 mfana indaba manje mfana yabo athi hayi manje mina ngugazi mina hawu ugazi wena wena mfana ungazodlala ngathi wena mfana wena mfana sijwayela kabo wena mfana yabo sijwayela abasiboni ashe umfana esisuka ngempela ohlala ngama-28 hawu watshela umfana ukuthi hayi asikwazi thina ukuthi singamlande se-28 utshela ukuthi ngesifike thina 28 ngoba lapha nje ujethi kuvaliwe lapha hayi safika sizinsizwa safika ebuilding yaNongolo safike sabamisa o7 thathi nje wendoda amadoda sesifikile yami insabule ibheke phezulu akhe ibheke phansi ngeke mina Nongolo zangikhombe ngo7 kanje nami futhi ngeke ngimkhombe ngo7 ezami zoma kanje zakhe zime zithi unayo inombolo Kanti sishaya ngale yandoda leyo bafethu kwakhona umunye umfana bathi ukhaphela samtshela athi bafethu sifuna lo fethu lo ukuthi asichazele kahle athi use28 kanjani ngoba thina simaze 26 yabo uma efika lana ezichazela uthi yena wathi uyafika eminyango ethi uyawumisa lo 6 eminyango bamphikisa abafethu abasemnyango wabusanene wayi28 eminyango hawu ndoda ngalo 4 days uphumile nje ndoda wena usubuye uyi28 hayi yazi ndini ndoda amadoda ngoba phela vele thina ngisho singayikhipha le tattoo kuwena yabo ngeke kusasiza ukukhipha kwethu le tattoo kuwena yabo into eyodwa ndoda kumele yenze ukuthi wena ungumhlatshelo ngoba manje usuyinkinga wena umhlatshelo umuntu onjani usuyinkinga wena njengamanje angithi wena usuwazi i26 usuwazi i28 yabo sekunemfihlo enkulu yaziyo wena so njengamanje thina sizoza kwesolanda ingubo yethu nama-28 azoza kwazolanda ingubo yabo yabo emva kwalokho uzoba isikaphi sethu wena indoda ifuna ukuphakama izophakama ngawo noma yiphi indoda ifuna ukuphakama noma yiliphi ijelo ufika kulona nje wena nje umhlatshelo wena umhlatshelo yini umuntu nje ukuphakanywa ngaye ezeyofa useyisikaphu nje sathe 26 na 28 uma ubheka usaphila lo muntu la angimazi noma usaphila lo mfana noma akasaphila babe lokhu bemncenge njalo nje ngomesa ungathi uncengwa i28 uncengwa i28 ngomesa ukuze kube leso uncengwa ama26 ngomesa aphinda yoncengwa nama-28 awadlaleli ke impatha ayidlaleli le impatha mayithanda ingadlalela ke suke sesinganendaba akekho safety akasathembakele angithi manje usazi imfihlo empini lomuntu usewazi ukuphila umbuzi nobukaphu yabo manje sekuyinkinga ke ngoba sekanjalo futhi kahle kahle niyophuzwa into eyodwa ukufa phela ngoba nje manginyanyile nami nje ngihlangana naye passageni qwa ngempama yabo mawuthi ngimkape ngebhodlela ngimkapa ngebhodlela anginendaba yabo yena uzofika asho futhi kobaba uthi hayi lo ngishayela ukuthi ethi afika ubaba ngimtshela utheni baba uthe lo banomshayelo uthi wena wayeyi26 manje useyi28 kanti yini lento enenzelana lento ayithama la ekhaya samasiqondile uyalazi udaba asifuni into ebheke eceleni thina thana manje ufana nje kwakulokho ekuphakanywa ngayo nje left and right yabo akasekho safe manje akasekho safety ngobani manje ushuthi noma ngabe unokudlala ugcwele ukudlala akufanele udlalele entweni zenombolo kumele udlalele entweni zenombolo kanti imithetho ngiyawuza ukuyigcina ngoba wena angithi isikhathi ubuza imibuzo bekubuza abafethu abashaya inombolo imibuzo okay awuphenduli akusho ukuthi inombolo awuyazi ngithola mfethu wena uzokugcina uzokhipha igama lokuthi hayi mina inombolo angishayi iyeka mina inombolo bese sekuyeka thina sikubuke thina ngoba thina la ekhaya lokho esafika akekho umuntu wakwathina uyayeka ukushaya inombolo sazi ukuthi noma ushaya inombolo shaya inombolo yeah mawushawa futhi inombolo nawo ushawa inombolo udu
azalike lokuphuma la khona lokungena kuphela yabo ungenile la uzukuphuma uyophuma uthi uyapi ungenile la ya manje ubona usuwazi lezi zinto ezimbili ke manje boy sekuyinkinga sekuyinkinga boy awukwazi ukukhuluma 28 ukhuluma 26 kumele ukhuluma into eyodwa la ngisho eyodwa akusasizi ke futhi emva kwalokho soba isikawudo wena usumhlatshelo uyahlatshwa nje noma ubani uqhamuka ukuthi uzothatha ingubo yakhe navile noma bafike hawo